Respublikasının Memlekеттик Каттоо Кызматынан бүгүн Кыскола айыл өкмөтүнүн өкүлчүлүгү, Кыскола айыл өкмөтүнүн Актоок айылынын тургуну Субатай Алисултанов Кубанычбекович, ошондой эле Карамарт айылынын тургуну Кошоева Гүлиза Бекмуратованын үйлөн тоюна салтанаттуу түрдө запись билегин тапшырып коет. Азыр эми чоң кудагыйыбызды ушу куда тараптан кудабыздын апасы чоң кудагый келип коесузбу? Ажыдан келген апабыз, кудагый сиздер да келип койсоңуздар жакшы болот. Бирөө кызын узатып атат дейт, узатып атып анан кудасына тапшырат экен, билесиңер да. Мына кызыбыз тектүү жердин кызы, жакшы тарбия көргөн кыз. Куда кызыбызды биз көнөкөй жерге бакканбыз десек, кудасы да тамаша келген. Түшүндүк куда, биз деле күн көрсөтпөйбүз деп коет дейт анан. Ошондой. Азыр мына кыз узатуу тоюнан келебиз. Эртеңден баштап эми кызыбыз үйгө келгенден кийин мына кайнене турбайбы буякта. Келин үйгө келгенден кийин эртең менен туруп эшиктин алдын шыпыратко деселе, келин турбайт имиш. Ары шылтоолоп, бери шылтоолоп, ар нерсени тарсылдатса деле келин турбай койгонго айласы кетип анан барып баягы өзүнүн кызын урушатмыш. Тур, эшиктин алдын шыпыр, келин болгондо уктайсың деп коетмиш. Ансамда мына кызыбыз эртең үйгө келгенде, эртең менен эрте туруп, кайненени подружка кылып алсаңыз болот мынакей. Жакшы мамиле жасап. Кайнене менен келиндин ортосунда бири-бирине тамаша айтып турушат эмеспи? Келин чай берип атса, келиндер тамашалайын деген го, жанына мышык келип калса, мышыктын мойнун бурайт жимиш кайненеси. Уктайсың эле уктайсың депчи. Анан эртеси күн турса эле келини эрте туруп кетип калыптыр. Кечеги сөздү түшүнгөн турбайбы? Келиним эрте туруп калган турайбы, эшикке чыкса келини хорозду кармап алып мойнун буруп атат дейт. Өзүң уктабайсың же элди уктатпайсың депчи. Ансында мына ажыда келген чоң апабызга ушул батасын берсин жаштарга. Ырым кылып өкүл апасы ушул Пынар Сарпая дейби? Сарпая. Сарпай. Сарпай уш апабыздан бата сурайлы. Мен концерт коюп десем, апабызга мен белек берип турмун мурдачы, өзү эстетти да. Сен мага белек бергенсиң дейт. Анан мен тамашалап айтып атам. Апа, мен белек эмес, ошондо эле халың бере баштагам депчи. Ошо биринчи таанышкан экенбиз. Анан кудагый сиздерге дагы мына ушул Пынар айтмакчы, Сарпайге балам, турмаш. Маэстро музыка чекти. Чоң бакайда ишенесиң мына бакай. Жамбай киши кылабатсы. Кудай чечип алат өзү керек болот. Ырымда жамбай кийип алат. Olsun. Bolsa yapmanızlar ama ya, kudagılarga çoğun apağızın batası surap, andan keyin anан Pınar құттықтаусын айтып қойсын, келіңіз апа. Бата беріп қойыңыз. Қанамете, ушул 2 жашқа өкіл ата болып қалыпсыңар, өкіл атаңар құт болсын ұлым. Қыздың уылды болғанда не түйілесін? Бұл даяр қыз, даяр балаға болып қалыпсың. Ошоның құт болсын. Рахмат балам. Эми 2 жаш бактылуу болсун, өнүп өсүп жүрсүн, бала чакалуу болуп, небре чебирели болуп,
öz elinin suyuktu gelini uğurlu olsun. Amin. Rahmat. Azır hem ketpey turasыздар, жаштар силер кичине бир 5 мүнөт уруксат берсе, тунар сүйлөп койсун, андан кийин дагы менен бир нем бар эле, шарты. Рахмат. Assalamu alaikum. Hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı konuklar, hurmatlı Kuda söğüktör, jeyik jayatlar, hurmatlı toyları, konuge, jenge, toy kut bolsun, Kuda isterizlerge, güye ola kut bolsun deyli. Hem bir de bokem okşap, biraz köylük söylesek oladı le, biraz şarkı aylanış, biraz kıskarak söylüyordu, özümüzde turaşın ister. Şunda şarkı karabastan, Ali Sultan toyuna gelip oturabız. Ana men dagı şu iki kudaga Muhammed Yaşnakay jelek kiydi zaman başına kalpak giysip koyun desem men 50 yıldığım ötüle eken eke. Bu ki 50 yıldık ötkörünün özüne çöngel kolan çapanların barın bir yaka götürüp gelgen eken. Men 50 yıldık ötkörünün çeyin ağa sen kuday özel ne öyle çoğay kosu ne öyle toyun deçe öpkeler zanan bize mi jananda göngün adat boyunca kuruğunda götürüp gelgen kuruğun dese Gör to'xtovlar boshqa joyda o'rotgan birdame ko'tarib kelgan moda. Quruqda biz taqimni kaniyat aytib o'tgan. Ana Ali Sultan o'zimni inimsen, Ali Sultan shu jalvatdan birinchi olib kelganini olib ketganda boka-boka o'zi olib ketdigina chiqarmachilik yegilik arasida o'sib kelayotgan bir tuğanlar ko'rgan illerisini bilasan. Aytgan so'zi usti jarimdan tushunib o'tqar jurasan. Baxtli bo'l, qarmashqan bo'lib to'ylikka bekam bo'lsin. Үйлендің өкам, емі өзіңен көрем бияғын. Жана ант беріп өтпейсің ба? Сәл ертерақ беріп алдың да ант емі. Мақылам, қармашқан олмастар төйлігі бекім болсын, жана орда біз айтқандай, біраз сөйлесек өтілі, бірақ шағытқа айланыштай ма? Бақтылы болсын екшаш, бақтылы тоңыз рет болсын. Келіңіздер, әме қалған апаларымыз, шул құдабыздан Başkanızlar orun alıversinizler болады. Kudağızdan başkanızlar. Sizlerge rahmat. 2 yaş ortada olsun. Kuda gelip koyun sen. Bir 3 minutuluk saat biresine tamada bilemem sen bu vakitin hareketin. Gelip koyun kuda. Şehirde oturunuz. Emi bir tuğanlar özünüzler Bizim Avrupa'nın saltına görek ıhtaş ketotpayбы. Musulmançılıktın yolu boyunca mınday. Kızdı güye olasına tapşırıp berет go, atası tapşırganda aytat. Mına men ушинтип kızımды çoğaytып östürgöm, tarbiyalagam. Mınдай nersени жакшы көрөтлөр, мындай нерсени жактырбайтлар. Ушул нерсени карап, сага мына колуңа тапшырып атам, мындан ары өмүрүңө чогуу өтөт деп тапшырып бере турган шарты бар. Бизде кичине башкачараак кылып коюп атабыз да, ошону ошол жолун кылып коелу, кел кызым бека. Мына эми сиздин да кызыңыз, менин да кызым болуп калды. Ошон үчүн менен өкүл ата деген ушундай болот да, ортодо өкүл болот. Ата эмесине айта албай турган нерсени, Ali Sultan атасына айта албай турган нерсени мага айтат экен. Кызыбыз апасына айта албай турган нерсени өкүл апасына айтат экен. Анан биз келип бияка айтат экенбиз. Ушундай болот деп, шарты ошондой болот экен. Эми кызыңызды жакшы көрөбүз, жана да үйдөн көрдүк, байкадык. Мен bir өзүм жакшы көргөндөрүм бар, ошолордай. Сиз кызыңыз менен бийлейсиз. Bir куплет бийлеп, айта турган сөзүңүз болсо кулагына айтып, ыйлай турган момент түшөр. Ушерттен ыйлайсыз азыр. Анан акырын мен Ali Sultanды жетелеп келем, өз колуңуз менен күйөбалага тапшырып, бияка да айта турган сөзүңүздү айтып, колуна карматып коесуз. Биз болсо эмне кылабыз? Razı olup, baktulu olsun деп koyuyoruz. Geliniz hem ortağa, biyaka geliniz. Maestro, ben özüm bir жақсы görgönlerimderdayım. Ali Sultan, sen bilesin he? Uşulurdu, uqqan sayın бүгүнкү baktulu günüңөр esingерге түшүп турсун. Gelingizler, sizlerdi ortağa beyge çakırabız. Kızınız менен прощальный танец деп koyduk. Bundan keyin эми өзүнүн үй бүлөсү бар. Үйгө ел бейттигинден баштап. Bir kol çağırmışlar.
sarılan sende kalgan yürekte canıcım tanılan izleylerim tanışıdan izleylerim göçerden karanlığı çoğalttım da düşündüm taşıdım kaydasın sen tavalandı bilesin bir dilekti adaştırdın karalandı uyku görmektin öldü kaydasın sen tavalandı bilesin bir dilekti adaştırdın karalandı uyku görmektin öldü Gül olacak kamelek Mayramaydım tanrımda Cipacıktan şaşkan elek Varsak mı de ayım var Yürek suyu taza çıktı Öz yanımdan çıkmadan Uçağında denemesi Saçlarından sıvaram Kaydasın sen tavalandı Bilesin bir dilekti Araştırdın karalandı Uyku görmektin etti Kaydasın sen tavalandı Bilesin bir dilekti Araştırdın karalandı Uyku görmektin etti Bugün sende bilsene, bugün sende sayralan, sende bir demir öptönü, kışta susuz kaynagan, yine bunca süyen seni, yine bunca sarılan, sende kalgan yürekte, canıcım tanınan, kaydasın sen tavalandı, bilesin bir dilekti, adaştırdın karalandı, uyku görmektin etti. Kaydasın sen tavalandı, bilesin bir dilekti, adaştırdın karalandı, uyku görmektin etti. Kaydasın sen tavalandı. 2 yaş vakti olsun kolçağımızdan. Rahmat kolçağı uzatmayalım. Yaşlarda orada uzatmayalım. Maestro müzika verip, yaşlılar müzika bilen uzatmayalımızlar. Tamadana mikrofon verelim. Bravo, sırası vakitleri. Borun çok oday bergeni. Kadir konuklar gelingizler. 2 yaştan uylanıp ötü oyunla kalıp açık 25 minutalık bir bolsun. Жалпыңыздар ортого чыгып шаңдуу музыкаларга бийге барсаңыздар болот. Алга чыгып бийибизде маданиятта мыкты кызматкер 2 жашты бүгүнкү той сересине жар менен алып келген биздин сүйүктүү эжекелерибиздин бири дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен Динара Тилекеева. Кошо алыңыздар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушак кечиңиздер менен урматтуу менин туугандарым. Бириңиздерге келин кут болсун, бириңиздерге күйөө бала кут болсун. Бүгүнкү той, бүгүнкү жакшылык баарыбызга кут болсун. Өзгөчө бүгүн өкүл уулдуу болуп аткан Борончо эке, ырыс жеңе сиздерге дагы бүгүнкү өкүл уулу өкүл кызыңыздар кут болсун. Сиздер үчүн Асылбек Өзбековдун төмөндөй чарбасын кырып берейин. Каалаңыздар. Тоюңуздар той кулансын, балдар бактуу болсун. Söz etmek var dünyanın derine, söz etmek
Every man that's too side, what do you choose? If you chose my loss, that means you never lose. No hesitation, be there for you.
Assalamu alaikum, Kutmandı keçingizlerмен ардактуу агайын туугандар, дагы бир жолу мына ушул досубуз менен аяшыбыздын тоюнда сиздер менен амандаштырганга шүгүрчүлүк этип, сиздер үчүн алгач тазим этип коюуга уруксат бериңиздер. Аты жөнүм Улан Би шоу сиздер менен туугандар. Туугандар, бүгүнкү тоюбуз мындай куудул жигиттин тою туугандар. Мондай тойдо бийлеп, ойноп, жыргап күлүп кетишибиз керек. Андыктан эки жашыбыз бактылуу болсун деп дүркүрөтүп кол чалып коелу, келиңиздер. Бара келиңер. Багышыңар. Анткени туугандар, досубуз Али Султан жогоруда айтылгандай жөнөкөй жигит эмес. Ошондуктан мен бул жакка армияга барып кызмат өтөгөн жигиттерди мырзалардан чакырамын. Келиңиздер. Мырзалардан бири. Жетөө келсеңиздер, ар кайсы возрасттагы. Келиңиздер туугандар. 7 мырзаны чакырайын. Армияга барган мырзалардан. Туугандар, келиңиздер. Бүгүн майрам, бүгүн той, биздин сахнабызга көп приздер көп, андыктан чалдаңыздар. 7 мырзаны чакырайын. Ушул жерде отурган армияга барып кызмат өтөгөн же альтернативдер келсеңиздер болор деп 7 мырзаны чакырам, келиңиздер. 7 мырза келип койсоңуздар, ошондой эле Али Султандын классташ досторунан бири, жора досторунан бири, мына ушул столдо отурган агалардан чогуу чакырайын, келиңиздер. Ақтоғық мырзалардан келіңіздер, ағалардан. 7 мырза жөнелтіп қойсаңыздар. Дағы 6 шықсаңыздар, ойыныңызды баштайсыздар. Бізде жастағы белектер көп. Мына қылауыз. Мага караганда Али Султан жакшы тааныйт, жакшы билет. Андыктан өзүңдүн Али Султан шустрый агаларыңдан, акелериңден эң жакшы бийлеген шайыр мырзалардан, шустрыйлардан 2 жол айтып койсоң. Оштон келген Тыныч аке. Оштон келген Тыныч мырза келиңиз. Бишкектен келген Уларбек аке. Бишкек, Уларбек келиңиз. Нурбек аке. Кайын жұрттан Нурбек аке келиңиз. Оштон келген Тыныч аке. Бишкектен Уларбек мырза. Тордөбө деген шаардан келген Тат аке. Тат аке, Тат. Ақтоғықтан келген Тат аке дейді. Келіңіз. Мырза, қадірлі беріңіз. Арзуыңыздар. Сондай бұл жақта шыққан достар, келіңіздер. Gelіңіздер тұмандар. Өзімім. Асқар Аяшата, келіңіз. Асқар Аяшата, келіңіз. Балта деген аяқ болсын ба? Балтабай Аяшата, келіңіз. Балта келіңіз. Сіз бе?
Qol chap qo'yasiz aka. Ayashi bor, qol chapmiz. Bugun bayram, bugun to'y. Kelingizlar. Qatorimizni yetishib turamiz, arqachilarimiz. Men dag'i 2 mirzani qo'shib qo'ying deb turaman. Dag'i 2 mirza kelsingizlar. Bor o'singlar sol tarafda. 2 mirza. Aga, men sizni chaqiraychi, kelingizlar. Bunday to'yda zo'rdag'anmi, bo'lmagan o'ndag'anga zavod deb o'tgan. Bugun atayin. Chiq. Qirg'izistonda 2 yil krasavchik bor. Bırak bol. Sen tushundim. Men aytganimizga qaytaramiz. Hozir biz o'zimizni armiyada жүргөндөй elestetemiz. Bugungi Qirg'iz armiyasi qanday? Sırla. Qatarga tüzlenglar. Bir qadam ortga jilg'lar. Qayra oldiga jilg'lar. Qavlochilar ortga jilg'lar. Qayra oldiga jilg'lar. Rotasfirlar tüzlenglar. Tüz turg'lar. Qaqayg'lar. Boltoy, qaqay. Кругом. Налево. Направо. Налево. Bugungi Qirg'iz armiyasi qo'l choptirmang tuganlar. Tezroq. Налево. Направо. Кругом. Налево. Направо. Кругом. Направо. Налево. Bugungi Qirg'iz armiyasida qo'l choptirmasin deydi. Alimi murzalar, sizler teyit yakı baraslar. No, 3. Kalasana, kettik. Oşol sizler bileysizler, Jalınbayke en güçlü muzikalarda dayaqap turasızlar. Bizi jigitler bugün 2 yaştın manayın götürüp bileşip, oşonluktan men muzikаны stop deb to'xtatganda жүгіріп kelip, non stollarga o'tirib qolamiz. Следующий достор, маэстро билeriz. Ordumuza bileyiz. Yetmeden. Hazır. Şanlı bileyiz. Dostlar, hoşça durun. Süre şara geldi. Stop. Degende bırak. Stolları kaldırıp alalım. Hayır Afan, azalsan. Hayır Abulçak'a geliriz. Hayır, video bakarız. Video bakarız, tuğalar konuşu yaptırarız. Altı oturmayın onları. İyi. Раз, два, три, четыре. Çok konuşalım. Geldik ona sonra. Ali Sultan'da çarşı vergen dostlarım var mıydı? Молодцы! Şanlı bileyiz. Aralaş bileyiz. Stop! Oldu. Hazırlarsın. Kayradan kucak ötürüz. Aralaş bileyiz maestro. Gettik ana. Oşol jede bileyiz, oşol jede. Sekin bileyiz. Ali Sultan'ın dostları bağırma konuşalım lazım. Çalma gel. Şanlı bileyiz. Adı şu bileyiz. Bileyiz. Onlara konuşalım öyle geldik. Buradan var mı? Stop! Rahmat çağır. Kaynadan bileyiz. Sekiz bileyiz. Baltaya gel, hoşça biraz. Ayşadalar. Geldik var mı? Çok hazır bollek. Şusri bileyiz ha?
Maestro, qana ketdik. Zamonda qo'yilgan bilamiz. Ketdik. Oldozan sekirib kelamiz. Ayollar qo'l chaqiramiz. Bugun ko'p qilizlarimiz. Ketdik. Hozir jigitlar, bilamiz. Bozorga olib keldingiz mana suylab Rahmat. Rahmat. Beyit tuğanlar çiğ raund keldi. Muhammed, belekler yapsanız. Oşo yerda bilamiz. Ketdik anda. Sevgiliz. Buralarda qo'lcha urmaydi. Şam bilamiz. Taşı vatan. Hey! Hoppa! Kalsa. Stop! Ana getdi. Rahmat, ana. Kes. İki bilekler koysanızlar. Şarafat. Jirat koyunca. Rahmat çok. Olmalaz. Kolça var olsun. Rahmat, barakeldi. Ağay tuğanlar, birbirinize bilen sırdaşıp, bugün bir çay barakat gülüp oturumuzlar. Жылмаядағы садақа dedigen, ошондуктан бүгүнкү тамагыңыздар татуу болсун, тоюңуздар куттуу болсун. Биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Биз бул жерде кызмат кылгандар жалпы Али Султандын чыгармачылыктагы бир туугандай болгон, антташкан достору болобуз. Айшата тойлор куттуу болсун. Аны мен алгач дал ушул Али Султандын ата журттун алаларын, шымапаларын сөзгө чакырайын. Келиңиздер. Жалпы Али Султандын Ақтоқтық мен авалары болам. Шамапасы болам деген инсандан сөзге шығамыз. Қанатуғандар, келіңіздер. Илімге кандидат болған біздің ағайларымыз келатат. Лиза қызымыздың төркіндері, авалары, шамапалары құда тарап. Келіңіздер. Gülizan'ın avaları, törkünleri, siz geçinizler. Ağayın toğalarındaki büyük koyuyuz biraz geçiş başlarına baylaştı. Cana bizde söz ayağın gör, Kudayın buyursa 2 yaşka balı örgeni 500'den aşağı insan gelip oturağız. Ошондуктан ар бир жамааттан бирдей кишиге сөз берсек, капа болбойсуздар, эч ким каршы болбой болуш керек, келиңиздер. Саламатсыздар, келиңиздер. Ар бир жамааттан улуусу бирден сүйлөсүн, келиңиздер анда. Урматтуу коноктор, жана бетачарда мен biraz кыскартайын деп айткандын себеби буларды суаган, ошолор булардысын айтып коеюн. Эми эң негизги максат ушу эки бала бактылуу болсун, бар болсун, бай болсун, келечеги кең болсун, жакшы күндөрдөн болсун, ынтымак болсун, кошулган нурлар ажырабасын. Эми турмуштун жолу татаал жол, анын турмуштун ош иштери ошолорда эми мен акылым тилибиңерди кайда колдоп жол деп жөйлөп коет дегендей ошондой мамиледе болуп, биз мамиледе болуп, жакшы турмушку чыгарып биз тилектешпиз. Эми жакшы турмуш курууга жөнөкөй эле өзүн эле бербейт. Бул эми жандан турмушта тандамдан баскан убагында Куда тараптан дагы, биз тараптан дагы, туугандар тараптан дагы жөнөп таяу
өлкөлөрдүн мойнуңарда болот. Ошон үчүн өзүңөр аракет кыласыңар, ар бир жөнөкөй эле келе бербейт. Ошондуктан мен силерди дайыма эмгектенип, жакшы турмуш курууга мен чакырып кетем. Эми бул жерде дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына Кыргыз элинде аттын ашкасындай белгилүү болгон Боранчы үйүнө мен өз ыраазычылыгымды билдирип коем деп, себеби ушул жигит Кудай буйруп насып кылып уулубузга көзү түшүп, билим чыгырып бар экен деп, ошого устат болуп, ээрчитип жүрүп, үйрөтүп мен абдан чоң ыраазычылык билдирем. Эми башка шакирттерге дагы мага катуу болуңуздар, алардын дагы силерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул уулубуздун өнөрүн өркүн өткөнгөргө биз дайыма ыраазыбыз. Эми мен сага айтарым уулум, өнөр өзүнөн эле келбейт. Азыр эми бир топ жетишкендер менен ушул менен токтоп калганга болбойт. Дайыма мына орусча айтат, жөнөкөй солдат генерал болушту ойлогон солдат эместир. Ошон үчүн мына сен устаттарыңан келечекте ашып кете турган адис болушу керек. Ага мен бүгүн сага өкүл ата болгон Боранчы дагы каршы болсо керек деп ойлойм. Бул биринчи, экинчи тарап мына биздин кудалар өнүп өскөн кудалар экен. Ушулар маанай жаркырап, меймандос биринчи эле көргөндө менин көңүлүм ачылып, ушундай жерге куда болуш керек экен деп, бүгүн аны аябай жакшы көрөк болдук. Мына искен кудабыз дагы кыздар көп дейт. Мен убада бердим, дагы кайталап куда болор деп. Эми мына өнүп өскөн жер экен, эжебиз барбы тиге келиндин чоң энеси. Ушундай эжебизди көрүп аябай эле ыраазы болдум. Келечекте ушул эжебиздин жугу жугуп, келинибизге да ушундай бак берсин, ак жолдай келин болсун, ушу эжебизден ашып түшкүн керек болсо. Ушуларга жетип, элердин тоюн берип, ушундай урматтуу болуп отурган өзүнчө чоң бакыт. Мына ушундай бакытка биздин келинибиз да жетсин. Мен ошол сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирсем, ошол сиздердей кудалар болгонуна мен аябай кубанычтамын. Эми мына Кубанинге айтып койсом, Кубанинге бургул келиниме мына силер кызыңарга кыз кошулуп, ушул баардыгы айтылып атат, ушул жакшылап тарбиялап, сыйлап дегендей келечекте уларга жол көрсөтүлсүнөк маанида. Биринчиден, экинчиден эми ушулардын өмүрү узун болуп, жакшы үйлөрдү, ушулардын сыйын көргүлө, урматын көргүлө, булар өзлөрү менен өзү агарып көрсүн, балалы чакалы болсун, ошолордун нургүл болсо ушул балдардын баары кыйналып калсын. Неберелердин баары. Эми жалпы элге кайрыларым, баарыбыз ошол биздин эки бала эли журту менен, тууган урugу менен тынч болсун, дайыма бар болсун. Шарапат саат 10 болду. Assalamu alaikum, hörmətli qonaqlar. Бүгін şu Ulus Ali Sultan menен gelmiş Gülizan'ın toyuna şu erkeş baktın olsun, önü olsun, alacakalı olsun, gelecekte ümidinin orada olsun sana bitirin. Vardı üstüne gelmezse tuzlecekleri şu gelin alıp kız verir, nüveli çevreler daima tola usulü verir. Şu baktın olsun erkeş. Rahmat bo'ldi. Adolatchi siz Guleza qizimizning to'y-kunlarida, avalarında chaqalar bo'lsin, savoslarni giyolar giyimda olsin, gelinlik da tegajmasin. Ana, bir so'z beraylik.
Куан Куда силерге чоң рахмат ушунчалык чоң той берип, жакшы үмүт менен кийин алып отурасыздар. Келиңер силерге жакшы кызмат кылып берсин. Кызым бактылуу бол. Али Султан бактылуу болуңар. Эң алдыңкы жаштардан, эң алдыңкы үй-бүлөлөрдөн болуңар. Қалғаныңыз қата болмайыз, туғандар. Бересіңер? Берекке тапшырдыңыз, мына келіңіздер. Бұйырса 4-5 қыл қойырып келді оқиды, ал енді сіздер сүйдігіп, қыз тойда беріп алғансыздар, көптіктен орын аласыздар, жақсы өтінетті кеші. Бұра келді. Barınızlar birliklerinde kişbeyliğe batırap verip oradakilerden tezrek orun alsanızlar tuğanlar. 2 yaş özlemleri olsun.